Pisalema ya vu-16. We Xikwembu, ndzi hlayisa, hikuva hi wena khokholo ra mina. Eka Hosi ndzi ri, hi wena n'winyi wa mina. A ndzi kumi ntsako loko ku nga ri ha wena ntsena. Loko swi ri swikwembu leswi va nge swi hlawulekile laha tikweni, ni leswi va nge swi ni matimba, leswi khale a ndzi swi tsakela, ndzi ri lava tsutsumelaka eka swona va ti vangela maxangu layo tala. Mina ndzi nga ka ndzi nga swi phahli hi ngati, hambi ma ri mavito ya swona a ndzi nga ma kumbuki. We Hosi, hi wena ndzhaka leyi ndzi yi averiwaka yona. Hi wena u ndzi timulaka torha. Vutomi bya mina byi fumbarheliwe hi wena. Ndzi averiwe vutshamo etindhawini leti tsakisaka. Ina, ndzi nyikiwe ndzhaka yo saseka ngopfu. Ndzi tlangela Hosi, yona leyi ndzi letelaka. Ni vusiku ripfalo ri ndzi tsundzuxa ta yona. Minkarhi hinkwayo ndzi rhangisa Hosi emahlweni ka mina. Ndzi nga ka ndzi nga tsekatseki, hikuva yi le vokweni ra mina ra xinene. Hikokwalaho mbilu ya mina yi tsakile, nomo wa mina wu ba nkulungwano, na wona miri wa mina wu titwa wu hlayisekile. We Hosi, a wu nga ndzi nyiketi exivandleni xa vafi, a wu nga ndzi yisi enon'wini wa sirha, mina ndzi ku khongelaka. U ndzi komba ndlela ya vutomi, laha u nga kona ntsako wa khapa, evokweni ra wena ra xinene ka tiphiniwa hi laha ku nga heriki.